Leo fatasi mai panis ma sunga rima. Pam ko ki o le uniform le nei tae. Green and yellow. Good morning. Good morning. Ma lo le usu nei tae. So for manuia so alo fatalo fatu fo il mai mo fa fonga mai panga uma 685. Yeah, on ma ia fo lo say. Yes, we remembered. Naturally. Lele, ya, talanoa mai Raymond fa popo mai leo peris tulanga il tourist talawa leo to umi o lo fa nga solo peta tourist salanga mo vai tu anga mo ni fo itausanga ia to pau nei o na yaso le to turn nei vai yaso ia mo vai yaso fo wal vai yaso fo le fo fa ele enrollment fair ia mo vai yaso ato mai le sunga fo le as for Riley mo le tato la nei ala fo ai mo sa vai la vai o na le solua ma le solulu lo fa ele enrollment fair ta o lava nei ama no te so atuai e fata talanoa i fo inisio mta opuma polo kalame fia hauta wina ri tato university ia nei lava aso ia to fa manatu atu lava me mo mia mo le tato restalanga ia itasia lava le atsar tu sfolau o i ungo suenga ia male kopio le pepa fa nau pole bio de lo page lo passports ia mo ila to lava io lo fa inga luenga lo mafa fa o toi fa o nisi pepa o e mana o mia lava le CV ma o references ia mo ila to apalaya to mo le tausanga fa vai e mana o mia lava ia mo le sila fia e lua se lau maka whaatu langa ina e te tau ano pasi uma o le ingilisi mai simta upo i tolu maolunga atu na ia maua le lua se lau maka lea ia o nanga vaa lua lea mo le tatou porkalame lea Mana ia. Whaingo fia. It's very easy, Very easy, very straightforward. Just to add on to what Rima was saying, we don't have much days left. Yeah. The applications close, registrations close on Wednesday the 19th, so that's next week. So you have a few more days to get your stuff in. If you're looking to enroll in our preliminary program or our foundation program, you need a 1 passport photo, your passport dialer page or birth certificate, and the results. If you're looking to come back, do undergraduate or postgraduate, we have some perfect opportunities for you to enroll again, also including this year, moving forward, the reduction of 50% in fees. That's from 100 level up to 400 level. Starting next week is also our orientation week as well, so and our enrollment fair. So if you are free and you do want to pop down, come and visit us at Alafu, starting from Monday all the way up until Friday. Okay, I love it. Tele lava o ngai le campus or online no. Yo tele lava ole online wa ole tato university lava yo lo fanga ina i le modo page ole vaenga le o mana restara o pepa ia o lo tu mai ia notes me fa pena o Zoom sessions e fa atino ina o mai lunga tato penga ta fa ilang so it mo ila to lava ia e pisi le ma o se ava no o tu tato university as long as you have internet connection fa ngo fia lava no fa atino ina ia lawa o nga po fia lava le tu o tato tunu o lo au mawai Toe whamatanga tili le waenga lea mo le tātou tunu a panis ma fo marim. Le tūlanga whainga leo le alo I o le whailonga le maua mai I le Samoa campus I tunu e peo ni usile ma Australia. Can you talk more about that? Sure. So the PacSafe programs, which is the preliminary and foundation programs, they are certified by Universities New Zealand, accredited by Universities New Zealand. So if you were to enroll in our prelim and foundation program and you successfully completed and for some circumstance you moved to New Zealand or Australia, you're able to take this certificate and diploma with you. And if you wanted to enroll in a university overseas, they'll be able to see that, okay, it is accredited by Universities New Zealand, and you'll be able to enter universities in New Zealand and across the world. Salo lisi vaenga na ya le ngapi optanga tanga Samoa campus Arima. Ia o taona o le whaonga ino awa noi o tu ina atu le universite ina ia ave I porkalame e whaingo fie fo I tūlanga pia mawhauwhau e malanga atu I atu nui whafo whaonga ina ia qualifications ia maua atu tato universite. Okay, o aisi vaina tā ua wa pe o le una I lava le mamanu le atu nui na ia whailwhiwhiringa restala ia o le tapunia whamolmole.
Yo tato sosoani tau piliaonga ia tau lava mo nisi lato mana omia sosoani le ia ole tala fia lava mo ilato ia 100 level to 400 level ole tai mine ia o 5% lo fa ititi ai le piliaonga mai tau sanga o tuana ia ole la lu ai lava talsia forever tu ia le malualo lava o to su ia ole tala fia na tato piliaonga ia ole si vaenga ia o tato pressure scheme up to 50% e tongi na le tamaititia onga ia ole si vaenga tongi le tato university ia ai los ele lunga tu ole losu fitu afele income ale ainga e tasi mai le ainga e fai ona mawale le fa manuianga ia ole si tato vaenga ia ole partial payments partial payments le 5% tong e tongi taimi mo ona tong ila e ole si vaenga ole pili le tutoi ina ia umane ai le fai suenga fai ole vai tuanga o to fai ana su eta mai tia le tongi pili ale me fai nga very research pele me fai su io taimi nei ole tau fai tia la vole ole ai tala ole fai nga tau no toi su e mai tine ia tam fai lava ia vave mai on to tongi pili ai fai suenga ina ia alu suenga la fia fon ma fau suenga ole toi ma le tongi no pili okay Barry just want to add on in regards to what's happening next week. So next week is our enrollment fair at our Samoa campus from Monday to Friday. In our Savai Center in Talanoaga, it's on Tuesday and Wednesday. Okay. Monday to Wednesday are our transitional workshops at Alafua. So these workshops help you access Moodle, how to reference, how to prepare you for your studies at the university. And then Thursday and Friday are orientation days, official orientation days. And for Savai Center, the official orientation day is Wednesday. Okay. So a lot of things happening next week, but keep up to date with our USB Samoa campus Facebook page. All the programs and what's happening next week will be posted on there. Okay, malo faafetai ia se rangau se vaenga me ale wo bisil taro Talanoaga nei ta fa mo io tato scholarship for ilo va lu ai tato university mal malo io lo ia manu e fa mal postgraduate diploma in agriculture io se fulu manu mal bachelor agriculture ia ma vai for ilo tau sang fa vai tolu mo polo tolu mo savai te vai e tu tele ni so la tu ilo fa nga ina ile o tu lava mai tato application forms ia tau lava no fa peo e fa longo mai fa nga tau lava no ne te apply so nei for inicio o expenses to ainga ia ese mai ele pilia onga ia mo nisi lava fa matsalanga mala au mai lima tas fit ono mo tele sala fai ai lo tas ono fit tas mo tato la ia la fo okay malo faafetai fela le la fa fi lo talu after here No, back to work. ia malo faafetai tele Barry's ma rei taro fero ile asolu or vas fo ma vi tele na yaso ma la ya for weekend And Valentine's tomorrow. oh no la lo me fa Valentine ka No, nothing. Leo te fatariatu. Sorry. Kai ole Valentine tele ia malo faafetai manuel na yaso Thank you so much. ia ole na wa fa fonga mai mo le tuno ia Barry ma Raymond le tai mai le Samoa campus e pe nei fa Talanoaga il tulaga pe le restala le tato wa onga ole am talia to mo se sia mano Talanoaga ia ile aso lua ole mai so